I tu anō te minita I te kaupapa whānau ora a tari ana tūria ki mua I te kōmiti whiriwhiri toko I te ora o te kāwanatanga ki te whakamōhio atu I a rātou ki ngā hua kāputa I te kaupapa nei. Hei tā tari ana tūria ahakoa ngā mā harahara kei wareware I a tātou ko te tino kaupapa o whānau ora he wero I ngā whānau kia kaha ke ake tā rātou hāpai I a rātou anō. I think it would be fair to say that most agencies come in a time of crisis and they focus on the crisis, and when the crisis is over they leave. This is not about that, this is about people walking alongside of these families so that we actually do have long-term solutions where a family in fact is strengthened to take back those responsibilities. Neke atu I te rua rau ngā ratonga hauora puta noa I te motu, kei te kōkiri kē I ngā mātā pono o whānau ora. Ko etahi o rātou kua hono ki te tono I ngā kirimana ruatakau a whānau ora I tēnei wānei.